Ngapdia sabha piba ro shaka channel junga JS Kasih Family Vlog. Tekata perlog ngan hikai pi lemno ngin on sitting but mai jo subscriber but ki mai keu ki view. Te perlog ngan hikai pi te perlog sa pe chadu bakut knang ba piru pinkan ya lemno ban on sitting mo perlog te ya ngin sedang no. Te perlog kata ngan hikai pi kumno ngi hap on yu sitting Hawaii di studio namar lada pi on re yakine ka YouTube yungi ka keu re. Te perlog ngi hap on te ngan hikai pi kumno ngi on. Te perlog ni akner te ngin wan te ngin ai nem duran kulom. Hadin kata ngi sawan ne jken hum tap. Te perlog ngi ai ni hum tap ok lada ni hum tap kini arta temut ki off. Te perlog ngi hap on namar da on re kine temut ka YouTube kala re bon jo subscriber mo te ila re ban recommend ka YouTube te perlog ten yang pi temut ki mai la bon cir ki pajba. Te hadin kata noi room te kemut ngi hap on noi wa namar ka YouTube kan recommend ya ka video yang pi pat kan la ban cir ki pajba bat kin on. Te hadin kata perlog ngi wan hadin ngi bak te hadin kata ngi wan ne sitting. Te perlog ngi ai ne sitting hadin kata ngi hap ai ne push notification. Te hadin perlog lada ki off ngi hap on. Namar co ki keu ki subscriber bat ki keu ki view yang pi. Te perlog cir ne online stick. Santa ngi hap don kam bon on namar lada ngi off kine temut ka subscriber bat ki view yang ci ki keu re namar kila re ka YouTube kala re ban recommend. Hadin kata ni komen te komen ngi hap ai all. Ngi hap ai all namar ki pajba kila ban komen baro ci. Te ngi hap ai all. Te perlog terkanai lada pis ngau tenat subha. Sa share like sa komen bat subscribe ru. Bye bye perlog.